svima ljudi, David ovdje, danas igramo Clash Royale, verovali ili ne, u ovom free času gore, dobio sam ovog Goblin Barrel, ali nisam dobio, dobio sam princa, ali dobio sam tako da ćemo odigrao sam Mobi za nije, htjela da snimim da sam za blizinski igrao. Sada ćemo odigrati jednu borbu. Prvo ovdje idemo ovo. Ajmo da idemo dobro. Ušli sam utakmicu, šalim se, u borbu sam. Znači tu je Dark Prince, to je Dark Prince, ali ne, back to starting. Back to starting, I Archer. Ljudi, znate šta je zanimljivo? Crveni carevi, sve malo, a i spojeno je sve. Pogledajte ovo. Pa isto ovo sve.
Baci! Vai! Braće! A dobro, iskoristio mnogo eliksira, tako da nema ništa protiv njega. Odakle? Idi ovo, brate, ne. Vidi ovo. Isti. Lik ima dosta eliksira, kako da ga pobedi? I nemam pozdrav za tebe. Gledajte kako se zove. Šeri. Znači plus Italijanac. Plus Vrate, šta je stavio? I 900. Sad će on skarmi. Nope. Mi će on staviti ovako. On nema odbranu protiv njega.